Dobro večer i Dobar dobrodošli. večer in dobrodošli. Ovo je naša četvrta večer sa otkrivenjem. To je naš četrti večer za razodetje Večerašnji naslov Rat na nebu in nocojšnji naslov Vojna na nebesih i lažno trojstvo. in seveda lažna trojica. Rat, što je to rat? Vojna, kaj pomeni vojna? Rat je suprotnost miru. Vojna je nasprotje miru Rat nastaje kada se poremete odnosi. in ta nastane, ko se odnosi, se pravi, skalijo, Kada više nema međusobnog poštovanja. ko ni več medsebojnega spoštovanja. I večeras ćemo govoriti o uzrocima poremećenih odnosa u nebeskim sferama. In nocoj bomo govorili ravno o teh odnosih, ki so skaljeni v nebeških sferah. I najzad kako je došlo do poremećenih odnosa između Boga i čovjeka. In potem se bomo vprašali, kako je prišlo do skaljenih odnosov med Bogom in človekom. Naime, Isus je došao na ovaj svijet Namreč Jezus je prišel na svet upravo da bi popravio odnose. ravno zato, da bi popravil odnose. Njegov prvi dolazak koji se dogodio prije 2000 godina Njegov prvi prihod pred 2000 leti popravio je odnose između čovjeka i neba. je popravil odnose med nebesi in človekom. A Kristov sljedeći dolazak prekinut će povijest ovoga svijeta kako sada znamo Jezusov naslednji prihod pa bo končal zgodovino sveta, kot ga poznamo danes, i započet će jedno novo doba. in začel novo dobo, Doba bez grijeha, bez trauma, bez katastrofa. dobo brez greha, brez travm, brez katastrof. I pitanje koje se postavlja večeras jeste može li svatko od nas biti dijelom toga novog doba? Vprašanje pa, ki se postavlja, je, ali je lahko sleherni med nami tudi del te nove dobe. Što nas može spriječiti da budemo dijelom onoga što Isus sprema? Kaj lahko prepreči to, da bi bili del tistega, kar nam Jezus pripravlja? I pitanje prepreka za taj novi period u našem osobnom životu, pitanje prepreka jeste osnovno pitanje večeras. Vprašanje samih ovir, kaj nam lahko prepreči ta odnos, pa je osnovno vprašanje za današnji nocoj. Što nas može spriječiti da budemo dijelom Božeg kraljevstva? Kaj lahko prepreči, da bi bili del Božjega kraljestva? 12. poglavlje otkrivenja 12. poglavje razodetja jeste poglavlje u koje želimo ući večeras. je poglavje, v katerega bi želeli vstopiti nocoj. U tom poglavlju Ivan vidi dvije stvari. V tem poglavju sta važni dve stvari. Vidi sa jedne strane ženu Na eni strani vidimo ženo, i to je za njega jedna veličanstvena scena, to je za njega neka veličastna scena, a sa druge strane vidi jednog strašnog zmaja. z druge strani pa se nahaja strašen zmaj I želimo ući sada u ovo poglavlje i vidjeti o čemu je ovdje riječ. in želimo vstopiti v to poglavje in si pogledati, zakaj gre. I čitamo prvi redak 12. poglavlja. Prva vrstica 12. poglavja pravi: Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Ovdje imamo jednu ženu blistavog sjaja. Tu imamo ženo predstavljeno z bleščečim sijajem. Spominju se mjesec i zvijezde koje doprinose, odnosno mjesec i sunce koje doprinose njenom sjaju. Omenjena sta tudi mesec in sonce, ki dodajata k njenemu sijaju. Uz to ova žena nosi jedan vijenac na glavi. Poleg tega na glavi nosi venec. U grčkom tekstu riječ je o Stefanos vijencu. V grškem tekstu je govora o Stefanos vencu. Vijencu koji su dobijali pobjednici na olimpijskim igrama. To je venec, ki ga nosijo zmagovalci na olimpijskih Dakle, igrah. ova žena je jedna vrsta pobjednika. Torej, ta žena je neke vrste zmagovalka. Međutim, što općenito žena predstavlja u Bibliji? Kaj pa nasplošno predstavlja žena v Svetem pismu? Do sada smo Ivanove simbole tumačili Starim zavjetom. Do sedaj smo Janezove simbole tolmačili Staro zavezo, Jer Stari zavjet je upravo jezik kojim Ivan piše. ker je Stara zaveza pravzaprav tisti jezik, s katerim Janez piše. To je njegov svijet razmišljanja, njegovi simboli dolaze upravo iz Starog zavjeta. To je njegov svet razmišljanja in simboli se nahajajo vsi v Stari I zavezi. što žena predstavlja u Starom Kaj zavjetu? torej predstavlja žena v Stari zavezi? Žena u stvari predstavlja Božji narod, one koji su vjerni Bogu. Žena predstavlja Božje ljudstvo, tiste, ki so Bogu zvesti. Naime, Stari zavjet brakom predstavlja zavjetni odnos između Boga i njegovog naroda. Stara zaveza namreč predstavlja zakonsko zvezo, odnos med Bogom in tistim, ki so mu zvesti. U tom bračnom odnosu Bog je muž,
V tej zakonski zvezi Bog predstavlja moža, a žena je u stvari supruga. žena pa kot soproga I postoje brojni tekstovi u Starom Zavjetu koji svjedoče o tome. in mnogi teksti pričajo prav o tem v Stari zavezi. Dakle, to je simbolični način izražavanja. Namreč to je simbolični način Bog izražanja. želi jedan prisan odnos sa svojima. Bog želi iskren, pristan odnos s svojimi I taj odnos treba biti toliko prisan kao što je bračna zajednica prisna. in ta ne bo tako pristen, kot je zakonska zveza. I čitamo ovdje u knjizi proroka Ezekijela 16:18. V Ezekijelu beremo: Tedaj sem spet šel mimo tebe in te videl, in glej, bil je tvoj čas, čas ljubezni. Razgrnil sem česte krajec svojega plašča in pokril tvojo goloto. Prisegel sem ti in sklenil zavezo s teboj, govori Gospod Bog, in postala si moja. Dakle, ovdje je odnos između Boga i njegovog naroda prikazan jednim bračnim odnosom. Zakonsko zvezo je tukaj predstavljen ta odnos med Bogom in njegovo cerkvijo, njegovimi ljudmi. Riječ je o jednom odnosu povjerenja. Govori o odnosu zaupanja. Izrael je u stvari Božji narod, Izrael je pravzaprav Božje ljudstvo, a Bog je onaj koji štiti, koji ih brani. Bog pa je tisti zaščitniški, ki brani. I sličan rječnik naći ćemo i u ostalim starozavjetnim prorocima. Podoben besednjak bi našli tudi u ostalih starozaveznih prerokih. Na primjer, u knjizi proroka Izaije se govori o tome da je Izrael bio kao ostavljena žena Naprimer, v preroku Izaiju pravi, da je bil Izrael kot zapuščena i žena. onda je Bog prigrlio, Potem pa jo je Bog objel, poveo je sa sobom odpeljal nazaj s seboj. i simbolika koju tu imamo, Bog izbavlja Izrael iz egipatskog ropstva. In tukaj imamo simboliko, kako Bog rešuje iz egiptovske sužnosti. Bog izbavlja Izrael iz babilonskog ropstva Rešuje ravno tako iz babilonskega ujetništva i sklapa jedan zavjetni odnos sa svojim narodom. in vzpostavlja eno zavezni odnos s svojim ljudstvom. Međutim, Izrael nije uvijek bio vjeran. Izrael pa ni bil vedno zvest. I stoga je u tom bračnom odnosu taj odnos često prikazan kao jedna otpala žena. Zaradi tega je v tem zakonskem odnosu pogosto predstavljen kot odpadla ženska. Žena bludnica koja je otišla od svog muža. Ženska nečistnica, ki je odšla proč od moža, nezvesta. I Izrael je često tokom povijesti znao iznevjeriti Boga. In v svoji zgodovini je Izrael mnogokrat zapustil ali pa razočaral svojega Boga. Međutim, ono što vidimo u starozavjetnoj povijesti jeste da je Bog uvijek bio vjeran svome savezu sa svojim narodom. To pa, kar vidimo v Stari zavezi, je, da je bil Bog vedno zvest svoji zavezi s svojim ljudstvom. I ovdje u Otkrivanju 12, tekst koji smo upravo čitali, imamo jednu vjernu ženu. In tukaj v Razodetju 12 se nahaja zvesta žena. Da je žena vjerna, znamo po ovom Stefanos vijencu, Da je zvesta, vemo, ravno po tem zmagovalnem Stefanos vencu, simbolu pobjede. ta, ki je simbol zmage. Isto tako kaže nam se da ova žena na svojoj glavi ima 12 zvijezda. Ravno tako predstavlja, ta venec je predstavljen na ženini glavi kot venec 12 zvest. I broj 12 u Starom Zavjetu je obično simbol 12 plemena Izraelovih. Število 12 običajno v Stari zavezi predstavlja 12 plemen Izraelovih. Dakle, možemo Se reći pravi, da ova žena u ovoj viziji predstavlja starozavjetni Izrael. lahko pravimo, da ta žena predstavlja starozavezni Izrael, Starozavjetni Božji narod starozavezne Božje ljudstvo, i među njima se treba nešto dogoditi. in med njimi naj bi se nekaj dogodilo. Naime, što je prorečeno u Starom Zavjetu, što je najveće Božje obećanje? Kaj je obljubljeno v Stari zavezi, kaj je prerokovano, kaj je največja Božja obljuba? Obećanje o Mesiji, To je tista obljuba o Mesiji, o o Mazilecu, spasitelju koji će doći, o rešeniku, ki bo prišel, o onome koji će izbaviti svoj narod, o tistim, ki bo odrešil svoje ljudstvo popraviti odnose između neba i zemlje. in bo izravnal odnose med nebesi in zemljo. I upravo je to ono što Ivan vidi dalje u drugom retku. In ravno je to tisto, kar Janez vidi v drugem vrstici. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Dakle, ova žena se nalazi u porođajnim mukama. Ta žena se nahaja na porodu U izraelskom narodu se treba nešto dogoditi. in v izraelskem ljudstvu naj bi se nekaj dogodilo. Dijete se treba roditi. Naj bi se rodilo dete, Međutim, sile zla ne spavaju. moči zla pa ne spijo. Ivan u sljedećoj sceni vidi jednog crvenog zmaja. In Janez že v naslednji sceni vidi rdečega zmaja. I čitamo o tome u drugom, odnosno u trećem i četvrtom redu. Na to beremo v tretji in četrti vrsti. Na to se je na nebu prikazalo drugo znamenje, glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel 7 glav in 10 rogov, in na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvest in jih vrgal na zemljo.
Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ki bi ga porodil, ko bo porodila. Ovdje je jedan veliki zmaj sa 7 glava i 10 rogova. Velik zmaj se nahaja s 7 glavami, 10 rogovi. Slične opise imamo i u knjizi proroka Danijela. Tudi podobni opisi tega istega se nahajajo u knjigi preroka Danijela. Riječ je tamo o 4 zvijeri koje predstavljaju 4 svjetska kraljevstva, Tam govori o 4 zverih, ki predstavljajo 4 svetovna kraljestva, koje će vladati u povijesti, koji će progoniti Božji narod. ki naj bi vladala širom po celem svetu tokom človeške zgodovine in preganjala Božje ljudstvo. Međutim, Ivan ovdje vidi nešto puno veće. Janez pa tukaj vidi nekaj mnogo večjega. Ova zvijer ima 7 glava. Ta zver ima 7 glave I poslije kasnije će nam se u tekstu reći in kasneje v tekstu se pravi, da je ovaj zmaj sam Sotona. da je ta zmaj sam Satan. A ovih 7 glava su vjerojatno kraljevstva preko kojih Sotona djeluju u toku povijesti. Ta 7 glave pa so kraljestva, preko katerih Satan obvladuje zgodovino. Da je ovdje riječ o kraljevstvima znamo po tome što na glavama se nalaze krune. Da vemo, da se gre za kraljestva, vemo potem, ker se na glavah nahajajo krone. Zatim ovdje imamo i 10 rogova. Potem imamo še 10 rogove. A rogovi su obično simbol vlasti, odnosno moći, snage, sile. Rogovi pa so običajno simbol moči in oblasti. Zatim kaže nam se za ovog zmaja velikog da je pomeo sa svojim repom 1/3 zvijezda nebeskih. Potem pravi za tega zmaja, da je 1/3 nebeških zvezd pometel s seboj s svojim repom. Obično zvijezde u otkrivenju predstavljaju anđele. Običajno so zvezde, kot zvezde predstavljeni nebeški angeli. U prvom poglavlju u 20. retku Ivan nam govori zvijezde jesu anđeli 7 crkava. V prvem poglavju, kot smo brali, nam Janez pravi, da so te angeli 7 zvezde oziroma 7 angeli crkva. Čitali smo o tome jučer. Včeraj smo brali o tem. Naime, što se dogodilo u povijesti? Kaj se je torej zgodilo v zgodovini? Ovaj zmaj je pomeo sa svojim repom 1/3 nebeskih anđela. Namreč ta zmaj je z repom pomedel s seboj 1/3 nebeskih angelov. Kada se nebeških tako angelov. nešto moglo dogoditi? Kako se je lahko zgodilo kaj takega? Kada je Sotona mogao 1/3 nebeskih anđela povesti za sobom, zavesti? Kdaj pa je lahko Satan zavedel s seboj 1/3 angelov nebeških? Naime, to je očito bilo još prije postanka ovog našeg svijeta, prije stvaranja naše Očitno se je zemlje. to zgodilo še predno je bila zemlja ustvarjena. I nešto više o Sotoni nalazimo u starozavjetnim prorocima. Nekaj več pa najdemo v Stari zavezi o Satanu napisano v prerokih. Evo jedan opis iz knjige proroka Izaije 14. poglavlje. Iz 14. poglavja preroka Izaije beremo: Kako si padel z neba, danica, sin zore, zgrmel na zemljo, zmagovalec narodov. Ti pa si rekel v svojem srcu, povzpel se bom v nebo, nad Božje zvezde bom povzdignil svoj prestol. Na gori zborovanja bom sedel na skrajnem severu, povzpel se bom nad višino oblakov, meril se bom z najvišjim, pa si se pogreznil v podzemlje na dno jame. Ovdje se govori o Sotojinom padu na zemlju. Tukaj govori o Satanovem padcu na zemljo. Zašto je on zbačen sa neba? Zakaj je bil pravzaprav vržen z nebes? Tekst koji smo upravo čitali govori o njegovoj oholosti. Namreč ta tekst govori o njegovi prevzetnosti. On je poželio uzdići se, Namreč želel se je povzdigniti postati jednak sa samim Bogom. in postati enak samemu Bogu. Tekst nam čak spominje prijestol. Celo tekst govori o prestoru. Izgleda da je Sotona poželio mjesto na prijestolju koje pripada samo Sinu Božjem, Isusu Kristu. Izgleda, da si je zaželel sam sedež na prestolu, ki pripada Jezusu Kristusu. I u svojoj oholosti Sotona je širio nezadovoljstvo na nebu. V svoji prevzetnosti pa je razširjal nezadovoljstvo v nebesih. I to nezadovoljstvo uspije prenijeti na 1/3 anđela. In to nezadovoljstvo je uspel prenesti na 1/3 nebeških angelov. I kao što nam Biblija svjedoči, 1/3 anđela je zajedno sa njim morala biti izopćena, isključena iz nebeskih sfera. In dosegel je to, da je bila 1/3 angelov, ki so mu sledili, izobčena iz samih nebes. Grijeh se pojavio u njegovom srcu, oholost, samodovoljnost. V njegovem srcu se je pojavil greh, samozadostnost, Nešto što vzvišenost. svemir ranije nije poznavao. Nekaj takega, česar vesolje predtem ni poznalo. I Bog jednostavno morao taj virus grijeha izolirati, staviti na stranu. In Bog je bil prisiljen enostavno ta virus greha izolirati, ga nekako locirati na stran, Kako ne bi cijelo nebo bilo zaraženo. kako se ne bi inficirala celotna nebesa. U drugim prorocima, na primjer u knjizi proroka Ezekijela, V drugem preroku, Ezekijelu, na primer, saznajemo da je Sotonina uloga na nebu bila kerubim zaklanjač.
Govori o tem, da je bila Satanova vloga v nebesih, da je bil kerub, zaslanjalec, On je bio jedan od najmoćnijih anđela. je bil eden tistih najmogočnejših angelov Stajao je pred samim Bogom in vedno je stal pred samim Bogom i njegovu slavu je tamo zaklanjao. in tam je zaslanjal njegovo slavo. Međutim, takva veličanstvena pozicija nije mu bila dovoljna. Vendar tako vzvišen položaj mu ni bil dovolj. Bio je zasjenjen svojom mudrošću, svojom ljepotom. Zasenčila ga je njegova lepota in modrost Poželio je postati jednak Bogu. in si zaželel postati Bogu enak. Poželio je imati nešto što mu ne pripada. Želel si je imeti nekaj posedovati, kar mu ne pripada. I Bog je njega i sve one koje on zaveo mora isključiti iz nebeskih sfera. Bog pa je njega in vse njegove sledilce bil prisiljen izključiti iz I nebeškega to kraljestva. isključivanje, odnosno zbacivanje Sotona s neba moralo se dogoditi prije postanka ovog našeg svijeta. In to, da ga je vrgel ven iz nebes, se je moralo zgoditi predno je bila ustvarjena naša zemlja. Odakle to znamo? Kako to vemo? Naime, u prvoj Mojsijevoj, u 3. poglavlju, V prvi Mojzesovi knjigi, v 3. poglavju, nalazimo Adama i Evu u Edenskom vrtu. najdemo Adama in Evo v rajskem vrtu. I tko se nalazi tamo još uz njih? In kdo je bil še tam poleg njiju? Sotona dolazi u obliku zmije. Namreč Satan prihaja v obliki kače. Naime, Biblija naziva Sotonu ocem laži, Biblija namreč imenuje Satana kot očeta laži, prevarantom. prevaranta, I on je kroz zmiju progovorio. in on je spregovoril skozi to kačo. Uspio je zavesti Evu, Tako je uspel zapeljati Evo, a zatim je Eva zavela i svoga muža Adama. potem pa je Eva zapeljala tudi svojega I moža zajedno Adama su pali u grijeh. in skupaj sta zapadla grehu. I na taj način naša zemlja je bila zaražena virusom grijeha. Na ta način pa je tudi na zemljo prišel virus greha. Otpala je od Boga iz nebeskih sfera. Zemlja je odpadla proč od Boga iz nebeških I time sfer. je Sotona postao praktično vlasnikom ove zemlje. In s tem je postal Satan praktičen lastnik tega sveta. Međutim, Bog ima plan. Bog pa ima načrt. On sprema plan spasenja. On načrtuje načrt od rešitve I čitamo o tom planu već na prvim stranicama Biblije. in že na prvih straneh Svetega pisma lahko beremo. U prvoj Mojsijevoj 3. poglavlju. V prvi Mojzesovi 3.15 beremo: Sovraštvo bo naredil med teboj in ženo, ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto. O čemu je ovdje riječ? O čem je govora tukaj? Ovdje je riječ o neprijateljstvu između Sotone s jedne strane, zmije, Tukaj je govora o sovraštvu na eni strani Satana, kače, a sa druge strane žene z druge strani pa žene i njezinog potomstva. in njenega potomstva, Oni će biti u sukobu. kateri bodo v nesoglasju. Sotona će napadati ženine potomke. Satan bo stalno prežal na njene potomce, Ljudski rod će žene, napadati. in napadal človeški rod, ga jih zavajal. Međutim, što će se dogoditi? Kaj pa se bo zgodilo? Doći će on, Prišel bo on, jedan između ženinih potomaka, eden izmed potomcev žene, koji će satrti Sotonu. ki bo zatrl Satana. I ovo je prva najava Mesije u Bibliji. In to je prva objava Mesije v Svetem pismu. I hebrejski tekst je veoma jasan. On će doći. In v hebrejščini je ta tekst zelo jasen. On. kot Nitko ovdje poudarek. u tekstu ne može biti on, niti zmija, niti žena, niti bilo tko tko se spominje. To mora biti netko izvan. Nihče drug, ki je omenjen v tem tekstu, ne more biti on v To- tem tekstu, ki se imenuje. To može biti samo Mesija, Isus Krist osobno. Ne more biti ne kača, ne žena, temveč Mesija Jezus Kristus osebno. I ovo proročanstvo se provlači kroz cijeli Stari Zavjet. In to preroštvo se vleče skozi vso staro zavezo I najzad dolazi do ispunjenja ovog in proročanstva. na koncu pride tudi do njegove izpolnitve. I Ivan u ovoj viziji u 12. poglavlju otkrivenja vidi što će se dogoditi. In Janez v tem 12. poglavju vidi razplet teh dogodkov. Čitamo. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi porodila. In porodila je otroka dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. U izraelskom narodu pojavio se dijete. V izraelskem ljudstvu se je pojavil otrok I Sotona zna tko je to dijete. in Satan ga je dobro poznal On odmah kreće u akciju. in tako je šel v akcijo Želi eliminirati to dijete. in želel ga je odstraniti.
Kroz cijelu povijest on je djelovao kroz vladare svijeta. Skozi vso zgodovino je bil navajen delovati preko vladarjev tega U sveta. toj slici zmaja Sotone to nam je prikazano kroz 7 glava. In v tej sliki zmaja Satana nam je prikazano kot sedmere glave, 7 kraljevstava torej sedem kroz koje je kraljestv, Sotona djelovao tokom skozi povijesti. katere je Satan deloval tokom zgodovine. I ovdje pri Kristovom rođenju Sotona nadahnjuje kralja Heroda. In tukaj pri Kristusovem rojstvu je zopet spodbudil kralja Heroda. Naime, Herod saznaje preko mudraca sa istoka Namreč preko modrecev z vzhoda je Herod zvedel, da se u gradu Betlehemu rodilo dijete, da se je v Betlehemu rodilo dete, kojemu je vlast na ramenu, kaže Biblija. kot pravi Sveto pismo, ki nosi na ramenih oblast. Vladar, pravi kralj se rodio. Je namreč pravi vladar I Sotona inspirira Heroda, Herod šalje vojsku. in Satan ga spodbudi, tako da Herod pošlje vojsko. I u Betlehemu Herod pobija svu djecu mlađu od 2 godine. In v Betlehemu je dal Herod pobiti vse otroke mlajše od 2 let. Kako bi bio siguran da Isusa više nema. Tako da bi bil prav gotov, da Jezus ni več prisoten. Znamo da Sotona nije uspio s ovim planom. Vemo, da mu je ta načrt spodletel. Anđeo gospodnji javio se Mariji i Josipu, roditeljima Isusovim. Gospodov angel je prišel in taj plan naznanil Jožefu in Mariji. I oni su pobjegli sa djetetom u Egipat. In tako sta pobegnila z otrokom v Egipt, Ponovno da bi se ispunilo proročanstvo. tako da bi se ponovno izpolnilo preroštvo. Isus će kasnije doći natrag iz Egipta, djelovat će u Izraelu. Jezus pa je kasneje prišel iz Egipta in deloval v Izraelu. Isus je taj pravi Izrael. In Jezus je ta pravi Izrael. Isus ispunjava povijest Izraela u sebi. Jezus namreč izpolnjuje zgodovino Izraela v samem v sebi. To je izraelski narod bio pozvan iz Egipta. Kot je bil izraelski tudi potegnen ven iz Egipta, Tako Isus ponavlja povijest Izraela. tako ponavlja to isto zgodovino Izraela Dolazi Jezus iz Egipta. in prihaja sam iz Egipta. Međutim, tamo gdje je Izrael padao, Vendar tam, kjer je Izrael padal na preizkušnji, tamo će Isus pobijediti. tam je bil Jezus I zmagovalec. zbog toga mu pripada vlast. In zaradi tega mu pripada oblast, Jer on je veliki pobjednik. kajti on je veliki zmagovalec. Onaj koji će pomiriti nebo i zemlju. Tisti, ki bo spravil nebesa z zemljo. I znamo da je kasnije tokom Isusovog života In vemo, da kasneje skozi njegovo življenje Sotona stalno pokušava ukušati Isusa na razne načine. Satan stalno poskušal na različne načine preizkušati Jezusa. Najzad i na križu, kuša ga, Na koncu celo na križu samem ga preizkuša. kroz ljude koji su tu okupljeni. Skozi ljudi, ki so bili zbrani pod križem. Ako si ti sin Božji, siđi s križa i onda ćemo vjerovati. In pravi, če si ti resnično sin Božji, stopi dol z križa in mi ti bomo verili. Sotona zna da ako uspije spriječiti Isusa u njegovoj misiji, On je namreč vedel, da če uspe preprečiti Jezusa v njegovem poslanstvu, onda ova zemlja ostaje u njegovoj kontroli. potem bo ta zemlja ostala pod njegovim nadzorom. Međutim, Isus je pobjedio sve kušnje Jezus pa je vse izkušnjave premagal i uspio u cijeloj ovoj borbi. in uspel v celotnem tem boju. Ivan nam kaže dalje u ovom tekstu koji smo čitali da će Isus vladati nad svim narodima. Janez nadaljuje v tem tekstu, da bo Jezus ta, ki bo vladal nad vsemi ljudstvi. Dakle, on je pobjednik. On je torej zmagovalec. I najzad tekst nam kaže da će dijete biti odnešeno ka Bogu, In končno pravi, da bo to dete prenešeno k Bogu, ka njegovom prijestolju. k njegovem prestolu. Riječ je o Kristovom uznesenju. In namreč govora je o Jezusovem nepozetju. Nakon što je izvojevao svoju pobjedu nad silama tame, Potem, ko je izbojeval svojo zmago nad silami teme, nakon što je vratio kontrolu nad ovom zemljom, potem, ko je prevzel zopet oblast nad zemljo, Isus se vraća natrag u nebeske sfere, se Jezus vrača nazaj v nebesa, da bi tamo od Boga Oca preuzeo stvarno vlasništvo nad ovom zemljom. da bi tam od Boga Očeta prevzel dejansko lastništvo nad zemljo. I u tom trenutku nastaje rat na nebu. V tem trenutku pa se začne vojna v nebesih. I o tome piše Ivan u 12. poglavlju od 7. do 9. In reda. o tem piše, Janez nadaljuje v razodetju 12, 7. do 9. vrste pravi. Nato se je v nebesih raznela vojna. Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti zmaju, tudi zmaj se je bojeval z njegovimi angeli. Toda ni zmagal, tako da v nebesih ni bilo več prostora zanje. Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli. Borba između Mihaela i zmaja, Sotone. Borba med Mihaelom in zmajem, Satanom. Tko je Mihael? Kdo je Mihael? U hebrejskom jeziku ovo ime znači tko je kao Bog. V Mihaelu hebrejščini pomeni tisti, ki je kakor Bog.
U knjizi proroka Danijela susrećemo Mihaela koji je tamo veliki knez, V knjigi preroka Danijela govori o Mihaelu kot velikem knezu, koji brani Božji narod. vojvodi ta, ki brani Božje I iz ljudstvo. konteksta je jasno da je ovaj Mihael u stvari Isus Krist osobno, In iz tega konteksta je dokaj jasno, da je ta Mihael Jezus Kristus koji se osebno, ovdje u nebeskim sferama sukobio sa Sotonom. ki se je v nebeških sferah spopadal s samim Satanom. Rat se tamo vodi zbog prijenosa vlasništva. Vojna je bila tam v nebesih zaradi prenosa lastništva. Prijenosa vlasništva sa Sotone koji je zaveo Adama i Evu Namreč lastništvo je bilo preneseno s Satana, ki je zapeljal Adama in Evo, na Isusa koji je izvojevao najveću pobjedu u povijesti ovoga svijeta. na Jezusa, ki je zmagal največjo zmago na tem svetu. On treba preuzeti vlasništvo. In on bi moral sedaj prevzeti lastništvo. Međutim, Sotona i njegovi demoni usprotivili su se Satan in njegovi demoni pa so nasprotovali. i nastaje rat. Nastane vojna. Međutim, što nam kaže ovaj tekst? Kaj pravi tukaj tekst? Sotona nije izdržao u ovom ratu Niso zmogli, niso zmagali. i on je ponovno zbačen. In ponovno je bil vržen ven. Dakle, prema Bibliji postoji najmanje 2 zbacivanja Sotone. Torej, kar se tiče Svetega pisma, se vsaj v 2 primerih najde Satan, ki je bil Iz vržen iz nebeskih nebes. sfera. Tako. Prvo zbacivanje imamo dakle još prije postanka svijeta. Namreč prvič je bil Satan vržen ven iz nebes še pred samim nastankom zemlje, se pravi stvarjenjem sveta. Međutim, nakon što je Bog stvorio ovaj svijet, Adam i Eva odlaze za Sotonom. Potem pa, ko je Bog stvoril ta svet, ustvaril ta svet, sta Adam in Eva sledila Satanu. I time Sotona postaje naš zastupnik, naš predstavnik. S tem je postal Satan naš zastopnik in predstavnik. Čak što više u knjizi proroka, odnosno u knjizi Jobovoj imamo izvještaj gdje Sotona se nalazi pred Bogom i zastupa naš svijet. V Jobovi knjigi najdemo poročilo, kako pred Bogom na nebeškem zboru sam Satan predstavlja naš svet, ga zastopa. Adam je trebao biti onaj koji nas je trebao predstavljati. Namesto Adama, ki bi moral biti naš zakoniti zastopnik. Međutim, on je otišao je u grijeh Ta pa je medtem odpadel v greh i sada nas Sotona predstavlja. in sedaj predstavlja našo zemljo Satan sam. Međutim, Isus zbog njegovih zasluga, zbog njegove pobjede, on sada treba biti predstavnik. Jezus pa zaradi svojih zaslug in zaradi svoje zmage predstavlja svet. I nakon križa Sotoni se spriječava daljnji pristup u nebeske sfere, on nas više ne predstavlja. In po samem Jezusovem prihodu v nebesa se prepreči Satanu, da bi prevzel ponovno lastništvo Sada nad nas zemljo. Isus Krist predstavlja. Zdaj nas predstavlja v nebesih Jezus I Kristus. što nam kaže ovaj tekst, gdje je zbačen Sotona? In kaj govori ta tekst, kam je bil vržen? Zbačen je na zemlju. Vržen je ponovno na zemljo. Zašto baš na zemlju? Zakaj pa ravno sem? Zašto tu među nas baš? Zakaj ravno med nas? Zašto nije na Jupiter ili Saturn? Zakaj pa ne na Jupiter, Saturn? Stvar je u tome što Sotona ovdje ima svoje pristalice. Namreč problem je v tem, da ima Satan tukaj svoje pristaše. Ljude koje je zaveo. Ljudi, ki jih je zapeljal, Ljude koji su u grijehu, koji su zaraženi grijehom. tiste, ki so, se pravi, inficirani z grehom, I on polaže pravo na njih. in on si lasti lete. On ima pravo biti tu među njima i dalje ih zavoditi i dalje ih poticati na još više grijeha. In on ima pravico biti med njimi in jih še naprej zapeljevati v greh in še bolj spodbujati. Međutim, na ovom svijetu i Bog ima svoje. Na tem svetu pa medtem tudi Bog ima svoje. I ono što smo govorili prošli utorak jeste bitka Harmagedon. In to, kar smo govorili pretekli torek, je bitka Harmagedon. Riječ je o bitci za In to je ta bitka za naš razum, u kojoj se Sotona i Bog bore za našu naklonost. med katerim se Satan in Bog borita za našo naklonjenost. Koga ćemo proslavljati, Boga ili Sotonu i sve one stile koje se nalazi iza Sotone? Koga bomo namreč slavili in častili? Boga ali njegovega nasprotnika? Bog želi da budemo na njegovoj strani. In Bog si želi, da bi bili mi na njegovi I strani. zbog toga je i došao ovdje izvojevao veliku pobjedu. Zato je tudi prišel sem in zmagal. Jer želi ovu našu zemlju vratiti u zajedništvo Božje obitelji. Namreč želi to zemljo vrniti nazaj v skupnost Božje Želi družine da provedemo vječnost sa njime, sretni i radosni. in želi, da smo skozi vso večnost skupaj z njim radostni in veseli, Bez grijeha, nevolja i katastrofa. brez kakršnega koli greha, nevšečnosti in katastrof. I u trenutku kada je Sotona finalno zbačen sa neba, što se događa na nebu? V trenutku, ko je bil Satan dokončno vržen iz nebes, kaj se tam dogaja? Veliko proslavljanje. Zelo veliko slavje. I Ivan vidi to proslavljanje u 10. redku pa sve do 12. In tukaj v razodetju 12 vidimo naslednjo slavje.
Tedaj sem zaslišal v nebesih močen glas, ki je rekel: Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga ter oblast njegovega Mesija. Zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom? Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. Zato se veselite nebesa in vi, ki prebivate v njih. Gorje pa vam zemlja in morje, ker je hudič sestopil k vama, poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa. Cijelo nebo promatra ovu stoljetnu bitku između Krista i Sotone. Vse nebo opazuje to bitko med Satanom in Kristusom. Cijeli svemir, sva bića na ostalim svijetovima vide gdje je ovaj svijet došao zato što je otišao za Sotonom. In vse vesolje vidi posledica sledenja Satanu, kakšne so na tem Oni svetu. vide nevolje, oni vide katastrofe, vide uništenja. Vidi težave, uničevanja, katastrofe, Smrt u krajnjoj liniji. smrt, ne nazadnje. A oni su sa druge strane vidjeli Božju ljubav koja je Boga dovela na križ. Oni pa so videli vse tiste težave, ki so Boga privedle na križ Kako bi vratio ovaj svijet u zajedništvo Božje obitelji. in njegova prizadevanja, da bi vrnil v Božjo družino tudi ta svet. On je dao svoj život za ljude. On je dal za ljudi svoje življenje I zbog toga je on dostojan. in zaradi tega je vreden. I ovi nebeski zborovi pjevaju dostojan si Bože. In nebeški zbori pravijo: vreden si. I kaže, sada je nastupilo spasenje, snaga i kraljevstva vlast našeg Boga. In zdaj pravi, da je sedaj nastopil ta čas odrešitve in veselja. Događa se proslavljanje na nebu. Dogaja se veselje v nebesih, Međutim, jao onima na zemlji. medtem pa joj tistim na zemlji. Naime, Sotona je shvatio da je izgubio bitku. Satan je namreč razumel, da je bitko izgubil. I što mu sada preostaje? In kaj mu preostane? Preostaje mu vratiti se natrag na zemlju. Namreč edino, kar mu ostane, vrniti se na I zemljo napraviti još više nereda. in narediti še večji nered, Još više katastrofa. še več katastrof. I ono što se događa u povijesti kršćanstva jeste bitka za duše. In to, kar se v zgodovini krščanstva dogaja, je bitka za duše, Bitka za umove ljudi. bitka za razum ljudi. I pogledajmo kako otkrivenje opisuje nastavak ovog rata. In kako se nadaljuje ta bitka, nam razodetje razlaga naslednje. Ko je zmaj videl, da je bil vržen na zemljo, je začel preganjati ženo, ki je rodila dečka. Toda ženi sta bili dani dve perutnici velikega orla, da bi odletela na svoje mesto v puščavi. Tam naj bi se hranila čas 2 časa in pol časa, daleč od kače. Tedaj pa je kača bruhnila iz žrela za ženo, kakor reko vode, da bi jo odnesla, a ženi je priskočila na pomoč zemlja. Zemlja je odprla svoje usta in popila reko, ki jo je zmaj bruhnil iz svojih ust. Rat koji se ispravo vodio isključivo u nebeskim sferama. Vojna, ki je bil sprva potekal samo v nebesih, Sada je u potpunosti prebačen samo na zemlju. se je daj v popolnosti prenešen na zemljo. Zmaj, odnosno Sotona, Zmaj ali Satan, on ne staje, on kreće u nove pobjede. on ne preneha, temveč nadaljuje v nove zmage, Okomio se na ženu spravil se je na ženo. i pitamo se koga žena predstavlja ovdje nakon In križa. tukaj se vprašamo, koga žena predstavlja po križu. Ona ovdje definitivno predstavlja kršćansku crkvu. Tukaj definitivno predstavlja krščansko cerkev. Kršćani su nasljednici Izraela. Namreč kristijani so nasledniki Izraela. Ono što u Starom Zavjetu vrijedi za Izrael kao naciju, Tisto, kar je za ljudstvo veljalo v stari zavezi kot Izraela, u Novom Zavjetu vrijedi za cijeli svijet. velja v novi zavezi za celoten svet. Isus umire za cijeli svijet. Namreč Jezus je dal svoje življenje za cel svet. I ova progonjena žena jeste kršćanska crkva. In ta preganjena žena je krščanska cerkev. Jesu oni koji su vjerni Bogu. Namreč to sestavljajo tisti, ki so Bogu zvesti. Naime, Sotona više ne može nauditi Isusu, ne može nauditi Bogu. Satan ne more več škodovati niti Jezusu, Bogu očetu tudi ne. Međutim, može nauditi onome što je Bogu najdraže. Lahko pa škoduje tistim, ki so najbolj dragoceni za A Boga. to je Božji narod, to su oni koji su vjerni To Bogu. pa je Božje ljudstvo in tisti vsi, ki so mu zvesti. I kaže nam tekst što će se dogoditi dalje. In tekst pravi, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Žena dobiva krila velikog orla. Žena dobiva krila velikega orla I sa tim krilima može odletiti u pustinju i skloniti se. in s temi krili je v stanju odleteti v puščavo in se skriti. Što bi to značilo? Kaj bi to pomenilo? Riječ je ponovno o starozavjetnom jeziku. Zopet govorimo o stari zavezi in 2. Mojzesovi 19:4 pravi:
Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orlih perutih in vas pripeljal k sebi. Ivan ovdje u otkrivenju govori jezikom izlaska iz Egipta. Janez tukaj govori z jezikom izhoda iz Egipta. Prošla Božja velika djela Pretekla Božja velika dela opisuju Božja buduća velika djela. opisujejo Božja prihodnja dela. I Ivan ovdje jezikom izlaska iz Egipta opisuje kako će to izgledati kada Bog bude kršćansku crkvu spašavao. In Janez tukaj opisuje, kako ko bo Bog reševal krščansko cerkev. Kada bude za kršćane se brinuo. Seveda z jezikom stare zaveze, kako bo skrbel za kristjane. I ovo je osnovni princip u otkrivenju. In tu se nahaja osnovni princip v razodetju. Jezik prošlosti se koristi da bi se opisala budućnost. Jezik preteklosti se koristi za opis prihodnosti. I najzad ovdje zmaj ispušta vodu za ženu. In na koncu tukaj zmaj spušča vodo za ženo. Što bi ova voda mogla Kaj predstaviti? bi pa ta voda predstavljala? Čitamo ponovno u Starom Zavjetu. Zopet peremo stare zavezi v psalmu 69, 2-3. Reši me, o Bog, kajti voda mi sega že do grla. Pogriznil sem se globoko v blato in ni trdnih tal. Prišel sem v globine vode, odplavlja me vrtinec. Vode koje preplavljuju Izrael su često simboli bezbožnih naroda, Namreč vode, ki govorijo o stari zavezi, pogosto predstavljajo ljudstva, koji im žele nauditi. ki so želele škodovati Božjem ljudstvu. I ovdje Sotona će isto željeti nauditi kršćanima. Tudi tukaj Satan želi kristjanom škodovati. Slat će razne vrste nevolja Pošiljal bo razne težave, probleme, kako bi ih obeshrabrio. kako bi jim vzel hrabrost. I čitamo dalje u otkrivenju 12.16. In beremo o razodetju 12.16 naprej. Što će pomoći ženi? Kaj bo ženi pomagalo? A ženi je priskočila na pomoč zemlja. Zemlja je odprla svoja usta in popila reko, ki jo je zmaj bruhnil iz svojih ust. Bog se brine za svoj narod. Bog skrbi za svoje ljudstvo. Sotona ne može nauditi onima koji su na Božoj strani. Satan namreč ne more škodovati tistim, ki so na Božji Jer strani, Isus je već dokazao da je moćniji od Sotone. ker je Jezus že dokazal, da je močnejši od Satana. I Bog se brine za njih. In Bog skrbi za nje. I čitamo na kraju 17. redak Na i koncu 18. beremo še 17. in 18. vrsto. Zmaj pa se je razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje. In postavi se na pesku morskem. Sotona odlazi kako bi pripremio ratnu taktiku. Satan odhaja, se skriva zato, da bi pripravil bojno taktiko I on se želi boriti protiv onih koji drže zapovedi Božje in želi se bojevati proti vsem tistim, ki ohranijo Božje i zapovedi koji čuvaju svjedočanstvo Isusovo. in ki imajo Jezusovo pričevanje. Gdje možemo pronaći Božje zapovedi? Kje lahko najdemo Božje zapovedi? Božje zapovedi zapisane su u Starom Zavjetu, Namreč nahajajo se v stari zavezi, u drugoj Mojsijevoj. v drugi Mojzesovi, Imamo dekalog tam imamo dekalog, 10 zapovedi, koji Bog daje svome narodu, ki jih Bog daje svojemu ljudstvu, a u Novom Zavjetu to postaju kršćani. v novej zavezi pa to postajajo kristjani. I Sotona se posebno bori protiv onih koji poštuju dekalog, koji poštuju 10 Božjih zapovedi. In Satan se še posebej bori proti tistim, ki spoštuje dekalog, se pravi Ovdje- 10 Božjih zapovedi. Ovdje nam je prorečeno da će ih Sotona posebno progoniti. Namreč tukaj pravi, da jih bo Satan še posebej preganjal. Zatim, što nam se dalje kaže? Kaj potem pravi še naprej? Sotona se bori protiv onih koji imaju svjedočanstvo Isusovo. Bori se tudi proti tistim, ki imajo Jezusovo pričevanje. Gdje možemo naći Isusovo svjedočanstvo? Kje pa lahko najdemo Jezusovo pričevanje? Ko nam svjedoči o Isusu? Kdo nam priča o Jezusu? Cijeli Stari Zavjet proriče da će doći Mesija, da će doći Isus. Celotna stara zaveza prerokuje, da bo prišel Mesija Jezus. I zatim u Novom Zavjetu imamo ispunjenje. Potem v novi zavezi sledi izpolnitev. Evanđelisti svjedoče o Isusu. Evangelisti so pričali za Jezusa. I sam Ivan ovdje u otkrivenju svjedoči za Isusa. Tudi sam Janez tukaj pričuje za Jezusa. Vidjeli smo jučer u prvom poglavlju koliko Ivan svjedoči o Isusu. Cijelo prvo poglavlje je samo o Isusu. Včeraj smo videli v prvem poglavju razodetja, kako Janez pričuje za njega, celo prvo poglavje je samo o Jezusu. Cijela knjiga Otkrivenja jeste jedno veliko svjedočanstvo o Isusu. In celo razodetje je eno veliko pričevanje o Jezusu. Dakle, cijela Biblija i proroci svjedoče nam o Isusu. Tudi celotna Biblija govori o načrtu v zvezi z Jezusom. Oni koji drže Božje zapovjedi Tisti, ki držijo Božje zapovedi i koji čuvaju svjedočanstvo Isusovo. in ki imajo Jezusovo pričevanje. Oni su Sotoni poseban trn u oku. Oni so
Satanu še poseben trn v očesu. I prema otkrivenju Ivanovom 12. poglavlju, Sotona ih posebno progoni. In glede na Razodetje 12, jih Satan še posebej preganja. I najzad tekst nam kaže da zmaj, odnosno Sotona, obuzet gnjevom protiv Božjeg naroda, Na vse zadnje pa nam tekst pravi, da zmaj, ta, ki je prevzet z sovraštvom nad ženo, odlazi kako bi vodio rat protiv Božjeg naroda. odhaja, kako bi se vojskoval z Božjim ljudstvom. I grčki glagol ovdje nam kaže da on odlazi u smislu povlačenja. In tukaj grška beseda, ki govori, da odhaja, govori v smislu, da se umika. Gdje se vodi rat, a da se vojska povlači? Kje ste pa še videli vojno, da se vojska umika? Zašto bi se Sotona povlačio? Zakaj bi se Satan umikal? On se povlači kako bi smislio ratnu taktiku. On pa se umika zato, da bi domislil bojno taktiko. Treba mu jedna dobra taktika kako bi savladao Božji narod. Namreč potrebuje zelo dobro taktiko, da bi obvladal Božje I prije ljudstvo. nego što krenemo na Sotonu ratnu taktiku u otkrivenju 13, Predno pa v 13. poglavju Razodetja razkrijemo to Satanovo taktiko. želimo nešto reći o Sotoninom djelovanju u našem svijetu. Bi želeli nekaj povedati o Satanovem delovanju na našem svetu. Naime, Sotoni nije cilj da javno djeluje. Njemu namreč ni cilj, da bi deloval javno Imamo i opis u prvoj Mojsijevoj kada je kušao Evu. in odkrito, tako kot je v prvi Mojzesovi iskušal Evo, On nije došao Evi i rekao dobar dan, ja sam Sotona ni se predstavil kot Satan sam, i kot sad ću te ja posebno. zavesti In zdaj te bom jaz zapeljal, i sad ćeš pasti u grijeh zdaj pa boš padla i v greh. nastaće katastrofe, bolesti, smrt. In potem bo nastopile katastrofe, bolezen, smrt. Ne, on je došao u obliku jedne najveličastvenije životinje u to doba u Edenskom vrtu. Temveč se je izbral eno najbolj veličastnih živali v tistem času, torej U kačo, obliku zmije. torej v obliki kače. Zbog toga što je zmija sudjelovala u tom grijehu, Bog je prokleo zmiju. In ker je kača sodelovala v tem grehu, je Bog kače preklel. Danas je zmija jedna od najružnijih životinja. In danes predstavlja eno najbolj neprijaznih živali, bomo rekli. Međutim, u Edenskom vrtu zmija očigledno bila nešto privlačno. V rajskem vrtu pa je bila nekaj privlačnega, lepega, I Eva je ušla u konverzaciju sa zmijom. tako da je Eva šla v dvogovor s kačo. Ono što želim naglasiti jeste da Sotona djeluje prikriveno. To, kar bi želel podariti, da Satanova metoda delovanja prikrita. I većina znanstvenika danas ismijaće biblijsko učenje o Sotoni. Tudi danes bo večina znanstvenikov se smejala biblijsko učenje o Tako Satanu. jedno biće ne postoji. Takšno bitje enostavno ne Zlo je obstaja. u nama, Zlo je v nas samih, a ne negdje vani. ne pa nekje izven nas. Istina da je Sotona nas zarazio grijehom i da u svima nama nalaze se klice grijeha. Res je, da smo nekako okuženi s grehom in da vseh nas so klice greha. Međutim, Biblija svjedoči o postojanju osobe, ličnosti Sotone, Biblija pa govori o obstoju osebnosti samega Satana, koji je uzrok svega grijeha ki je vzrok za ves greh i koji djeluje tajno i zamaskiran u ovom svijetu kako ga ne bi prepoznali in kateri deluje tako tajno in prikrito, da ga ne bi spoznali. i kako bi zaveo što više ljudi na svoju stranu. Namen pa je zavesti čim več ljudi na svojo stran. I jedan duhovni pisac piše upravo o Sotinom djelovanju. Duhovni pisatelj piše takole o Satanu. Satan proučuje sleherni slab znak človeške narave. Vodi računa o grehih, kateri se je nagnjen delati vsak posameznik, potem pa se trudi, da ne izpusti nobene priložnosti za zadovoljitev njihovega nagnjenja k grehu. Navaja ljudi k pretiravanju v tem, kar je samo po sebi dovoljeno, da potem z nezmernostjo oslabijo svojo telesno, duševno in moralno moč. Sotona želi oslabiti našu moć rasuđivanja. Namreč našo moč razsojanja želi Satan oslabiti. Kako on to čini? Kako to stori? Tako što djeluje na nas, Tako da na nas na nek način deluje, na razne načine, posebne načine, raznim sredstvima. z različnimi sredstvi, Alkohol, droge, opojna sredstva. alkohol, droge, upojna sredstva. Sve su to sredstva koje olakšavaju Sotoni pristup u naš um. Vse to omogoča njemu pristop do našega razuma. Ljudi ne mogu prosuđivati Ljudje ne morejo več presojati i postaje onda njegov lak plijen. in postanejo lahek plen zanj. I preko takvih Sotona može svašta učiniti u ovom svijetu. Preko takih pa lahko on marsikaj stori na tem svetu. On to može činiti i preko svjesnih ljudi Lahko to stori tudi preko zavestnih ljudi, koji su oholi, koji su pohlepni. ki so vzvišeni, pohlepni. I često će ljudi pitati zašto Bog nešto ne učini? In mnogokrat se ljudje vprašajo, zakaj Bog nekaj ne stori, Zašto glad u ovome svijetu? zakaj je lakota na svetu, Zašto ratovi? zakaj vojne.
Međutim, zašto? Zato što Sotona i dalje djeluje preko ljudi koji žele njemu biti podložni. Zakaj? Zato, ker ima možnost delovati preko ljudi, ki so mu podložni. Preko sebičnih koji žele sve za sebe. Preko sebičnih, ki želijo vse zase. I onda neki drugi na nekom drugom kontinentu gladuju. Potem pa so na drugem kontinentu drugi lačni. Preko nekih koji žele ratovati, žele zemlju za sebe. Preko nekaterih, ki so pohlepni, želijo zemljo zase in se On vojskujejo. inspirira ljude. In on spodbuja ljudi. A Isus sve čini kako bi priveo povijest ovoga svijeta svome kraju Jezus pa deluje vse, kako bi zgodovino tega sveta pripeljal do konca. i kako bi u konačnici izbavio svoj narod iz ovog In svijeta. kot končni cilj rešil svoje ljudstvo in ga odrešil iz tega I sveta. on će to u svoje vrijeme učiniti. V svojem času, ki je namenjen, pa bo to tudi storil. Nekada ljudi misle da Bog kasni, Včasih mislijo ljudje, da Bog zamuja, međutim Bog čini uvijek sve u pravo vrijeme. Bog pa vedno vse stori o pravem času. I za Kristov prvi dolazak Biblija kaže kad se navrši vrijeme. In tudi za prvi Jezusov prihod svetopismo pravi, ko pa se čas dopolni, I drugi Kristov dolazak će se isto dogoditi kad se navrši vrijeme. tudi drugi Jezusov prihod bo takrat, ko se dopolni čas. Bog ima drugačije vrijeme nego mi ljudi. Bog ima drugačno razsojenje o času kot mi ljudje. On se nalazi izvan vremena On se nahaja nad časom i on će sigurno djelovati. in bo prav gotovo deloval. I možemo se osloniti na njega. Lahko pa se nanj zanesemo. Što nas može spriječiti da budemo dijelom tog Božjeg kraljevstva? Kaj pa nam lahko prepreči, da bi bili del tega Božjega kraljestva? Odgovor je isti kao i u slučaju Adama i Eve. In odgovor je prav enak kot v primeru Adama in Eve. Što je njih spriječio da uživaju u blagodatima savršenog života u Edenskom vrtu? Kaj je njima preprečilo, da bi uživala v vseh dobrobitih Edenskega, se pravi rajskega vrta? Oni su se sami spriječili One dva sama. time što su otišli za Sotonim S ponudama. tem, ker sta sledila Satanovim lažem, Na čijoj strani mi želimo biti? na kateri strani bi želeli biti mi. Bitka Armagedon je već sada u toku. Bitka Armagedon se že sedaj odvija. Bitka za naš um. To je bitka za naš I pogledajmo sada u Otkrivenje 13. V razvodetu 13 poglejmo. Želimo pogledati još nekoliko redaka kakvu ratnu taktiku je Sotona spremio. Nekaj vrstic v zvezi s Satanovo bojno taktiko. Naime, on se povlači Namreč umika se i on planira pozvati saveznike. in v načrtu ima, da pokliče tudi zaveznike Potrebna su mu dva saveznika. in potrebna ima vsaj še dva zaveznika. I tekst nam kaže da se on zaustavio na morskom žalu. Tekst pa pravi, da se je zaustavil na morskem pesku I tu u viziji vam vidi kako sa morskog žala Sotona zove in z tega morskega peska vidimo, kako Satan kliče jednog saveznika iz mora, enega zaveznika z morja, a drugog saveznika sa zemlje. drugega pa s kopna. I zajedno oni će sačiniti lažno trojstvo. In skupaj bojo sestavili lažno trojico. Naime, što je to sveto trojstvo? Kaj pa je to sveta trojica? Bog Otac, Sin i Sveti Duh sačinjavaju sveto trojstvo. Bog Oče, Sin in Sveti Duh I oni sestavljajo sveto prema trojico biblijskom izvještaju rade na spašavanju ljudskog roda. in po svetem pismu poročilu oni delujejo skupaj za rešitev ljudi tega sveta. Ova imena koja nam Biblija navodi za njih Vsa tri imena, ki jih sveto pismo navaja zanje, jesu samo njihove uloge u planu spasenja. so samo njihove vloge v odrešenskem načrtu. Sin je sin ne zato što je mlađi od Boga Oca, Sin je sin ne zato, ker je mlajši od Boga Očeta, nego zato što se u planu spasenja podložio. temveč zato, ker se je podredil v načrtu zveličanja, Bio je spreman doći na ovaj svijet, bil je pripravljen priti na ta svet, umreti, a Bog Otac ostaje na nebeskom prijestolju. Bog Oče pa je ostal na nebeškem prestolu. Prijestolje ne može ostati samo, prazno. Prestol namreč ne more ostati sam On prazen. rukovodi cijelom operacijom. Kdo pa ne bi bil tisti vodja same cele A operacije? onda kada se Isus vratio natrag na nebo, Potem pa, ko je Jezus prišel nazaj na nebesa, postane Sveti Duh koji globalno radi po cijelom svijetu. ostaja Sveti Duh, ki globalno po celem svetu deluje. Osvjedočuje ljude o grijehu. On prepričuje ljudi v njihovem grehu, Upućuje ih na Bibliju, upućuje ih na jih Boga. usmerja na sveto pismo in na Boga. Dakle, to su samo njihove uloge u planu spasenja. To so namreč samo njihove podeljene vloge v načrtu rešitve. I nazivi kako nam ih Biblija prikazuje. In njihovi nazivi, kakor jih sveto pismo opisuje. Međutim, oni čine trojedinog Boga, Oni pa tvorijo trojedinega Boga, koji su isti u svojoj prirodi, željama i namjerama. ki so enaki v svojih, se pravi, mislih, željah, namerah I in delovanju. zajedno jednako sudjeluju i u stvaranju i u spasenju. In skupaj sodelujejo tako pri stvarjenju, kot tudi odrešenju. Sotona je shvatio da je preslab. Satan je namreč ugotovil, da ne zmore, da je
prešibak i da mu trebaju saveznici. in da potrebuje zaveznike. I on poziva u život lažno trojstvo. In tako priklicuje v življenje lažno trojico. U tom lažnom trojstvu on osobno će igrati ulogu Boga Oca. On tem trojici igra osebno vlogo Boga Očeta, Međutim, potrebna su mu druga dvojica da bi sačinio to lažno potrebuje trojstvo. pa še dvojico, da bi se stavil trojico. I kako možemo znati tko igra koju ulogu u ovom lažnom In trojstvu? kako bi lahko videli, katera je vloga koga v tej lažni trojici? Pročitajmo prva dva redka u 13. poglavlju. Razodete 13 pravi. Nato sem videl zver, ki je ostajala iz morja. Imela je 10 rogov in 7 glav, na rogovih 10 diademov in na svojih glavah bogokletno ime. Zver, ki sem jo videl, je bila podobna panterju, noge je imela kakor medved, gobec pa kakor lev. Zmaj je dal svojo moč, svoj prestol in veliko oblast. Ova zvijer ima rogove koji predstavljaju silu i moć. Ta zver ima rogove, ki predstavljajo moč in sposobnosti. Ona ima krune koje predstavljaju kraljevsku i političku vlast. Ima tudi krone, ki predstavljajo kraljevo in politično oblast. Političare ovoga svijeta koji će se ujediniti Politike tega sveta, ki se bodo združili i koji će sudjelovati na Sotojnoj strani. in sodelovali na Satanovi I strani. zatim kaže se da ova zvijer ima bogopogrdne nazive na sebi. Potem pa pravi, da ima na sebi ta zver bogokletna imena, Ona se suproti Bogu. namreč zoprstavlja se Bogu. I najzad kaže se da zmaj predaje svoje prijestolje i svoju moć i svoju vlast ovoj zvijeri. Na koncu pa pravi, da predaja zmaj svoj prestol in veliko oblast in moč te zveri. Isto kao što je Bog Otac vlast predao kome? Predao Isusu Kristu. Enako kakor je Bog Oče predal svojo oblast Jezusu Kristusu Tako i in moč, zmaj predaje vlast i moć ovoj zvijeri. tako tudi zmaj svoj, se pravi, moč in oblast predati zveri. Dakle, ova zvijer treba igrati ulogu Isusa Krista na ovoj Ta zemlji. zver bi morala predstavljati Jezusa Kristusa na tej zemlji. Idemo dalje u treći redak. V tretji vrstici pravi, ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila, vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo. Ova zvijer je smrtonosno ranjena. Ta zver je bila smrtno ranjena. I grčki tekst koristi za smrtnu ranu glagol esphagmenon. Grška beseda za smrtno rano je esphagmenon. Nekoliko redaka kasnije u 8. redku. V 8. vrstici, nekaj vrst kasneje, Isus se naziva zaklano janje. se Jezus imenuje zaklano jagnje. I glagol koji se tamo koristi je isto tako esphagmenon. In tudi tam se isti glagol nahaja esphagmenon. Dakle, ova zvijer želi imitirati Isusa Krista. Namreč ta zver želi, se pravi, oponašati Jezusa, Kao što je Isus smrtno ranjen, kakor je bil tudi Jezus smrtno ranjen, tako će i ova zvijer biti smrtno bo ranjena. tudi ta zver smrtno ranjena. Kao što je Isus uskrsnuo, Kakor tudi je Jezus ostal od mrtvih, tako će se i ova zvijer ponovno pojaviti, imati će svoje uskrsnuće. tudi ta zver bo imela svoje ponovno brojstvo oziroma ponovno stajenje. Nadalje, koliko dugo djeluje ova zvijer? Potem pa vprašanje, kako dolgo ta zver deluje. Zveri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana je bila oblast, da to počenja 42 mesecev. Koliko su 42 mjeseca? Koliko je to godina? 42 mesecev, koliko To je 3,5 časa je godine. to? To je 3 leta in pol. Znate li koliko je dugo Isus javno služio? Koliko časa je trajala Jezusova javna služba? Prema Ivanovoj evanđelju postoje 3 paske za vrijeme njegove službe. Glede na Janezovo poročilo so bile 3 paske, se pravi 3 3 godine, te obrede minimalno 3,5 godine Isus v javno Jezusovem djelovao. življenju. Se pravi 3 leta je Jezus deloval. Ova zvijer djelovat će isto tako 3,5 godine. Se pravi, kot je Jezus deloval 3 leta in pol, tudi ta zver deluje 3 leta in pol. Simbolično, dakle, ova zvijer čak i duljinu Kristove službe imitira. Celo po dolžini Jezusove službe se trudi ta zver imitirati Jezusov zgled. Dakle, ova zvijer želi imitirati Isusa Krista, igrati ulogu Isusa Krista na ovoj zemlji. Zver ga želi oponašati Jezusa Kristusa in želi, se pravi, njegovo vlogo imeti isto. I najzad 8. redak. Potem pa 8. vrstica. Zver bodo molili vsi prebivalci zemlje, katerih imena že od začetka sveta niso upisana v knjigo življenja jagnjeta, ki je bilo zaklano. Stanovnici ove zemlje klanjaju se i proslavljaju se ovoj zvijeri na način koji pripada samo Bogu. Prebivalci tega sveta se namreč slavijo in častijo to zver na način, ki pripada samemu Bogu, Samo njemu. Isusa Krista treba proslavljati zbog njegovih zasluga spasenja. Namreč samo Jezusa Kristusa je potrebno častiti in slaviti zaradi njegovih zaslug. Međutim, ova zvijer privlači proslavljanje na sebe. Ta zver pa vse to slavljenje in čaščenje preobrača nase. Da li vas ovo
podsjeća na Sodom, Ali vam je to kaj podobno na Satana, ali vam je ta koji je slika bio onaj prezentna? prvi koji je bio ohol i koji se želio uzdići iznad Boga. Kateri je tisti, ki je bil prvi preuzvišen in se želel dvigniti na samega Sjesti Boga? na Božji prijestol. Celo usesti se na Božji prestol. I on ovdje inspirira ovu zvijer da ona čini isto. In tukaj navdihuje to zver, da bi ona delala isto. Da ona na sebe privlači proslavljanje stanovnika ovoga svijeta. Da bi nas se privlekla čaščenje in slavljenje prebivalcev sveta. A kome jedinom pripada proslavljanje? Komu pa edino pripada slavljenje? Koga cijeli svemir proslavlja? Koga časti vse vesolje? Samo Boga nebeskog. Samo nebeškega Boga. Samo Isusa Krista. Samo Jezusa Kristusa. Nikoga druga. Nikogar drugega. Dakle, ova zvijer iz mora definitivno želi igrati ulogu Isusa Krista u ovom lažnom trojstvu. Ta morska zver želi vsekakor igrati vlogu Jezusa Kristusa na svetu. I Ivan zatim vidi jednu zvijer iz zemlje. Na to pa vidi Janez zver iz zemlje, ki izhaja. Koju ulogu bi ta zvijer trebala igrati? Katero vlogo pa ne bi ona igrala? Očekivali bismo da ova druga zvijer treba igrati ulogu Svetoga Duha. Pričakovali bi, da bo igrala vlogo Svetega Duha. Sve prisutnosti. Namreč vse prisotnost, Upućivanja na onu prvu zvijer. se pravi kazanje na prvo zver. Jer Sveti Duh u biti na ovoj zemlji upućuje na Isusa. Namreč Sveti Duh kaže na Jezusa na tem svetu Na spasenje koje imamo u Isusu. in na odrešitev, ki jo imamo v Jezusu. I čitamo 11. redak. Beremo 11. vrsto. Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje. Imela je dva roga, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj. Ova zvijer podsjeća na janje. In ta zver je podobna jagnjetu, Podsjeća na Isusa Krista. spominja na Jezusa, Kao što Sveti Duh podsjeća nas na Isusa. Upućuje kakor nas na nas Isusa. tudi Sveti Duh sam spominja in nas usmerja na Jezusa. Međutim, govor izdaje ovu zvijer. Način govora pa to zver izdaja. Ona izgleda na jedan način nevino. Resnično izgleda nedolžno, Međutim, kada otvori svoje usta, što se čuje? ko pa odpre svoja usta, kaj se sliši? Čuje se govor kao da zmaj govori. Sliši se govor, kot da govori sam zmaj. Dakle, ova zvijer definitivno želi zavoriti stanovnike ovoga svijeta. Ta zver vsekakor želi ujeti, se pravi, zavesti vse prebivalce tega sveta. Ona prenosi poruke koje bi zmaj rado prenio. In prenaša sporočila, ki si jih zmaj želi prenesti. I zatim 12. redak. Potem pa 12. vrsta, ki pravi: Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se je bila smrtna rana pozdravila. Dakle, ova zvijer iz zemlje vrši vlast prve zvijeri. Namreč ta zver izvaja oblast prve zveri. Prva zvijer je dala svoju vlast ovoj drugoj zvijeri. Prva zver je dala oblast drugi zveri. Isto kao što Isus daje svoju vlast da ga predstavlja Svetome Duhu. In enako kot Jezus predaja svojo oblast Svetemu Duhu, Dakle, definitivno ova zvijer želi činiti ulogu Svetoga Duha. enako želi tudi ta zver, se pravi, igrati vlogo Svetega Duha. I čitamo dalje 13. i 14. redak. Potem beremo naprej 13. in 14. vrsto. Delala je velika znamenja, tako da je celo pričo ljudi priklicala ogenj z neba. Zaradi teh znamen, ki je bilo dano delati v pričo zveri, je zavajala prebivalce zemlje. Prebivalce zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo za zver, ki je bila narejena z mečem, pa je potem oživela. Čudo o kojem je ovdje Ranjena riječ z mečem. jeste dovođenje vatre sa neba. Namreč čudež, ki se tukaj nahaja, je padanje ognja z neba. I ovo nas podsjeća na djela apostolska drugo poglavlje. In to nas spominja na drugo se pravi, poglavje Dejanja apostolov. I tamo se kaže da je Sveti Duh sišao na ljude. Tam pa pravi, da je Sveti Duh se spustil na ljudi, Da su se plameni jezici ukazali da nad so njima. se ognjeni jeziki prikazali nad njihovimi glavami Djelovanje Svetog Duha je bilo snažno, veličanstveno. in delovanje Svetega Duha je bilo zelo močno Dovelo do probuđenja među ljudima. in je pripeljalo do prebuditve med ljudmi. Tisuće i tisuće ljudi okretalo se ka Bogu, krštavalo se. Namreč na tisoče ljudi se je krščevalo in obračalo k Bogu. Međutim, ovdje je riječ o jednom lažnom probuđenju. Tukaj pa je govora o lažnem prebujenju, Lažnom Svetom Duhu lažnemu Svetemu koji treba Duhu, zavesti narode. ki bi moral zapeljati ljudstvo.
Vatra s neba u ovom tekstu nas podsjeća i na Iliju. Ogenj z neba nas spominja tudi na preroka Elijo. Spominjali smo kod bitke Armagedon gdje vatra silazi s neba na Ilijin oltar. Omenili smo, kako je na Harmagedonski bitki, se pravi na gori Karmel, ta ogenj pada na žrtvenik I time Elijev. ljudi shvaćaju tko je pravi Bog. In s tem so ljudje doumeli, kateri je pravi Bog. Međutim, u kontekstu posljednje velike bitke, V sopomenu velike bitke pa vatra će padati na krivi oltar. bo ta ogenj padal na napačen žrtvenik. Duhovi lažnog trojstva činit će čuda, Namreč duhovi lažne trojice bodo delali čudeže. kako bi zaveli čak i one koji se nalaze na Božjoj strani. Kako bi jim bilo v stanju zapeljati tudi Božje ljudstvo, če bi bilo to U možno? posljednjoj velikoj bitci Armagedon, V tej zadnji bitki, Harmagedonski, ne možemo se osloniti na naša osjetila. se nekako ne moremo zanašati na svoje lastna čutila. Čak niti na ono što vidimo i čujemo oko sebe. Celo ne na tisto, kar vidimo ali pa slišimo okrog sebe. Političare, ekonomske pokazatelje. Politiki, se pravi ekonomski kazalci, Jedina stvar na koju se možemo osloniti jeste Božja riječ. edina stvar, ki se lahko zanesemo na njo, je Božja beseda. Jer on je bio vjeran u prošlosti Kajti on je bil zvest v preteklosti i on će biti vjeran i u in bo budućnosti. prav tako zvest tudi v I prihodnosti. on uskoro dolazi kako bi izbavio svoj narod. In kmalu prihaja, kako bi odrešil svoje ljudstvo. I posljednja stvar što ova druga zvijer čini jeste Zadnja stvar, ki jo ta zver dela, pa je sledeče. Dosegla je, da so vsi, mali in veliki, bogati in reveži, svobodni in sužni, morali dati, vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati, ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Dakle, ova zvijer zapečačuje. Ta zver je torej zapečatila Ona zapečačuje one koji su na njenoj strani. in pečati vse tiste, ki so na njeni strani. Prema Bibliji u Efežanima poslanici piše Namreč v Svetem pismu, v pismu Efežanom, apostola Pavla pravi, djelo zapečačivanja jeste djelo Svetoga Duha. namreč delo pečatenja je delo Svetega Duha. Sveti Duh zapečačuje one koji su na Božjoj strani. Sveti Duh pečati vse tisto, ki so na Božji strani. Međutim, ova sila preuzima ulogu Svetoga Duha Ta moč pa prevzema to vlogo Svetega Duha. i ona isto pečati. In ravno tako daje pečat, Međutim, pečati one koji su na njegovoj strani, na Sotojnoj strani. vendar pečati vse tiste, ki so na Satanovi I strani. ono što možemo reći iz ovog kratkog pregleda otkrivenja 13, In tisto, kar lahko iz tega kratkega pregleda razodetje 13 izrazimo, možemo reći da je Soton na zamjenu pravog trojstva odlučio učiniti svojom posljednjom prijevarom. je odločil zamenjati Božje trojstvo s svojo prevaro. On sačinjava jedno lažno trojstvo, On ustvarja lažno trojico, sačinjava falsifikat, ustvarja falsifikat, ponaredek, sačinjava imitaciju naredi, se pravi, ponaredek, kako bi zaveo što više stanovnika ove kako zemlje. bi bil v stanju zapeljati čim več prebivalcev zemlje. Da li vam je nekad netko prodao falsifikat? A vam je že kdaj kdo v življenju prodal kaj ponarejenega? Da li volite falsifikat? falsifikate? A imate radi falsifikate? Ili biste rađe imali original? Ali pa bi raje posedovali original? I čitao sam jednom prilikom o jednoj aukciji Pred časom sem bral zgodbo o licitaciji, gdje se je prodavala jedna vrijedna Rembrandtova slika kjer se je prodajala zelo vredna Rembrandtova slika i jedan čovjek je tamo nudio puno novaca in človek je bil pripravljen šteti mnogo i denarja. cijena se sve više i više i više In povišavala. tako se je cena na te licitacije vse bolj dvigala in dvigala. I najzad u trenutku kada je on bio spreman ponuditi $1.000.000 za tu sliku V tistem trenutku, ko je bil pripravljen že ponuditi $1.000.000 za to sliko, i vjerojatno bi mu slika u tom trenutku i pripala, in verjetno bi bila to tudi izklicana cena, naišao je njegov prijatelj, poznati stručnjak za Rembrandtova djela je prišel njegov prijatelj, ki je velik svetovni strokovnjak za Rembrandta. i rekao, čekaj samo malo da pogledam sliku. Je rekel, počakaj malce, da vidim to sliko, I za ovog stručnjaka nije bilo dileme. in zanj ni bilo nikakršne dileme. Riječ je bilo o falsifikatu. Govora je bilo o falsifikatu, ponaredku. On je dobro poznavao umjetnika. Namreč on je zelo dobro poznal umetnika, Znao je koje boje umjetnik koristi. točno je poznal vse barve, ki jih je Rembrandt uporabljal. Znao je kako vuče svoj kist. Poznal je celo, kakšne so poteze njegovega čopiča, I spasio je svog prijatelja od financijske propasti. in tako je rešil svojega prijatelja, da bi imel izgubo finančno.
Da li mi poznajemo našeg nebeskog Boga? Ali mi poznamo original našega nebeškega očeta? Da li mi poznajemo koje on boje koristi? Ali poznamo njegove barve, ki jih uporablja? Da li mi znamo kako naš Bog vuče svoj kis Ali poznamo, kako svoj čopič, kakšne so poteze Božjega čopiča, kroz povijest ovoga svijeta? ki so se dogajale skozi zgodovino tega sveta? Ako ga još ne poznajemo dovoljno, Če ga še ne poznamo dovolj dobro, u Bibliji ga možemo upoznati. ga lahko spoznamo v Svetem pismu. Možemo upoznati njegove karakteristike. Lahko spoznamo njegove značajske Možemo lastnosti, upoznati kako je on bio vjeran kroz povijest. lahko ga spoznamo kot zvestega skozi vso zgodovino, Možemo vidjeti kako su ljudi napredovali u povijesti zato što su bili spremni prepustiti se u ruke Bogu. lahko vidimo napredek človeštva, ker so se predali v Božje roke. I upoznavajući Boga upoznavat ćemo original. In tako, ko bomo spoznavali Boga, bomo spoznavali original. Oni koji čitaju ovu knjigu neće biti zavedeni Tisti, falsifikatima. kateri berejo to knjigo, ne bodo zavedeni strani ponaredkov. I moje želje je molitva da svi možemo proučavati Bibliju. In moja želja in molitev je, da bi vsi lahko preučevali Sveto pismo. I da iz Biblije možemo saznati još više o originalu. In da bi lahko iz Biblije spoznali še več o originalu. I da na taj način možemo biti spašeni od imitacije i falsifikata. In da smo na ta način lahko rešeni od ponaredka in imitacije. I sljedeći tjedan u ponedjeljak In naslednji teden, v ponedeljek, želimo nastaviti na ovom mjestu. bi želeli tudi na tem prostoru nadaljevati. Govorit ćemo o Babilonu. Govorili bomo o Babilonu, O posljednjem ljudskom gradu. o poslednjem človeškem mestu. Naime, ovaj koncept lažnog trojstva Namreč ta koncept lažne trojice vrijeme posljedka poprima svoj finalni oblik. nam prevzema eno svojo dokončno obliko v času konca I Ivan ga u otkrivenju 17 i 18 naziva Babilonom. in v razodetju 17 in 18 ga Janez imenuje kot Babilon. Posljednja velika prijevara. Namreč poslednja velika prevara. I tu ćemo vidjeti kako to lažno trojstvo se formira i kakav oblik dobiva u vrijeme kraja. Tukaj pa bomo videli, kakšna je dokončna oblika te lažne trojice. I ako želite još više saznati o Sotornim prijevarama, In če želite še več zvedeti o Satanovih o prevarah, njegovim imitacijama, o njegovih ponaredkih, i ako želite čuti od Ivana što on predviđa za budućnost, še več slišati od Janeza, kaj predvideva za prihodnost, onda nemojte propustiti sljedeće predavanje. ter nikar ne spustite naslednjega Jer predavanja. na ovom mjestu sada ćemo nešto više o imitacijama, Na tem mestu bomo več govorili o ponaredkih, a iznad svega želimo upoznati još bolje original. predvsem pa želimo spoznati še mnogo bolje original. I na kraju pozivam vas da ovako sjedeći pogledamo naše glave. In na završimo. koncu vas vabim, da s pripognjenimi glavami se izročimo Bogu v molitvi. Dragi Oče naš nebeski, Dragi naš nebeški Oče, hvala ti što u našim rukama možemo držati sveto pismo, Bibliju. hvala, ker lahko v svojih rokah držimo Sveto pismo, Biblijo. Tvoja riječ koja nas želi uputiti i ohrabriti. Tvoja beseda, ki nas želi usmeriti in ohrabriti. I pomozi nam da svakodnevno možemo nalaziti vrijeme za čitanje Biblije. In pomagaj nam, da bi vsakodnevno našli časa za branje Biblije, Kako bismo još bolje, još dublje upoznavali tebe. kako bi tebe lahko spoznali še globlje I kako bismo na taj način mogli biti sačuvani od falsifikata i od imitacija. in kako bi nam na ta način bilo preprečeno, da smo zavedeni s ponaredkom. Predajemo se Bože u tvoje ruke, V tvoje roke se predajamo, a Bog. sve te ovo molimo u ime Isusovo. Vse to pa te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.